Ovo je jedina emisija u kojoj ste imali prilike da vidite čak 2 od 4 ozbiljna velika majstora masonskih loža u Srbiji. Danas ćete imati priliku da čujete nešto novo. Mnogi će pomisliti da je to nešto isto, ali ja mislim da nije. U tome zašto je to nešto drugačije i šta je ovo što će biti novo, danas će nam pričati dobro poznata ličnost iz sfere tajnih društava, velikih zavera i sličnih stvari, dobro poznati čuveni gospodin Dejan Lučić, koji je svojim knjigama obeležio poslednjih 15 godina, zagolicao maštu mnogih dečaka, utarao strah u kosti mnogim političarima i bezbednjacima, čovjek o kome se priča po Evropi, svetu, čije se knjige čitaju na bezbednostnim agencijama i svi se pitaju odakle on sve to zna, da li je sve to tačno, pa se onda posle godinama kasnije priča otkud je njemu bila informacija kad se pokaže da je mnogo bilo tačno. Raspravlja se o onome što je on možda namjerno umetno unutra da zagolica maštu, pa posle toga kažu, ma možda je to namjerno ubacio, a možda će to i da se ostvari. Dakle, jedna zagonetna ličnost koja ima predlog za jednu novu organizaciju koja bi trebalo da spase Srbiju. Dejane, dobrodošli. Poštovanje. Dugo smo čekali da nam dođete u emisiju. Svaki put je bilo čekaj novu knjigu. Dočekali smo novu knjigu. To knjiga ili priručnik? Ne znam, ono nešto priče. Pa priručnik u obliku knjige. Reč je o knjizi Teorija zavere. To je priručnik za osvajanje vlasti. Zamisli, priručnik za osvajanje vlasti. Kao priručnik za popravljanje fiće ili juga. To je knjiga koja bazirana na mom iskustvu u masoneriji. Ja sam negde 95. primjen u masoneriju. U Templare sam primjen u SAD 2004. A to su organizacije za koje svet misli da vladaju svetom. Nažalost, nije tako. To su organizacije koje potpomažu da se vlada svetom, a ako znamo da je to istina, onda je najbolje da Srbi zauzmu svoj borbeni poredak u tim organizacijama. Zato ja sugerišem svim Srbima prvo da napravimo svoje tajno društvo, kosovske zavetnike, kao što i Jevreji imaju svoje tajno društvo Bna i Berit, sinovi zaveta, i onda da se infiltriramo ne samo u tajna društva kao što su masoni, rotarijanci, templari, nego da se uključimo i u sve političke stranke u svetu. Shvatite da nas ima mnogo. Milioni su Srba u inostranstvu. Kada bi se u Švedskoj Srbiji organizovali i podržali jednu stranku, ta stranka bi imala velike šanse da osvoji vlast. Prema tome, naši glasovi vrede. Kao glasovi nacionalnih manjina u Srbiji. Dobro organizovana nacionalna manjina je onaj kamičak koji preteže. Mi Srbi to možemo. To su shvatili odavno Jevreji i oni tako su u svakoj vlasti na svetu. Tako i mi možemo i u Kanadi, i u Sjedinjenim Američkim Državama, i u Nemačkoj, a možemo i u Turskoj gde ima 9 miliona Srba muslimanske veroispovesti i koji imaju svoje tajno društvo, nije tajno, imaju svoje društvo koje se zove Inat u Zemunu, treba ih organizovati, treba im potpomoći. To naravno u svetu radi Most za Jevreje. Britanska obaveštajna služba radi i za Jevreje i za one koji žele vlast. A koja će to služba da radi za nas? A mi, nažalost, nemamo svoju tajnu službu, nemamo službu koja radi strategijski, koja kreira događaje. Krajnje vreme da se infiltriramo i u sopstvenu obaveštajnu službu. I u vojnu i civilnu. I u diplomatiju. Kako bi to trebalo da izgledaju ti zavetnici? Ti zavetnici se prepoznaju samo po pogledu. Obično izgledaju sasvim obično. Nose odela i mašne, ponašaju se kao gospoda, znaju strane jezike i nisu mnogo glasni u ispoljavanju srpstva. Oni su džentlmeni lavljeg srca. Prepoznačiti po tome što delaju stalno u istom pravcu. Stvaranju Sjedinjenih i srpskih država, povezivanju Srba u Makedoniji, povezivanju Srba u Crnoj Gori i smirivanju svađa u Republici Srpskoj. Šta radi u Srbiji? U Srbiji je teško da se organizuju. Još uvijek je organizacija na nivou gradskih odbora, mesnih odbora, ali me zapanjilo jedan poduhvat kosovskih zavetnika u Kanadi. Oni su pre neki dan imali kongres
gdje su definisali šta im valja činiti u budućnosti. Predlažem da srpski kosovski zavetnici, to je srpska elita, intelektualci u Sjedinim Američkim Državama, to urade. Neka urade to po regijama, u Njujorku i Čikagu za početak. Treba svuda se organizovati, povezati i ne diskutovati mnogo o mnogo ciljeva. Kosovski zavetnici imaju samo 3 cilja. Stvaranje Sjedinih srpskih država, nikada više da se dogodi genocid nad Srbima i borba protiv bele kuge. Znači, u najgorim uslovima naši preci, naše dede i babi i pradede su rađale po 5-6 dece. Ako mi ne budemo pravili decu, nestaćemo. Prema tome, ne možete mi reći da niste sposobni da pravite decu. I ženite se sa onim ženama koje hoće da rađuju decu, a ne da prave karijeru. Imamo dovoljno doktora nauka, a imamo malo beba. Kad kažete ovo kosovski zavetnici, mnogi će pomisliti da je to udruženje za odbranu Kosova. Prema ovome što vi kažete, ja bih rekao da je to mnogo viši cilj. Tako je. Kosovski, kako ste došli tog imena? A kosovski zavetnici je jedan arhetip u svakom Srbinu. Kad spomenete Kosovo, ljudima se koža naježi, koje pravi Srbin. I prema tom naježivanju kože vi ćete znati da li to jeste ili niste. Prema tome, kad kažete... Ne je uzeto simbolično, a ne kao cilj. To je simbol jak koji gađa srce, stomak. Pomenuli ste malo pre, pomenite u knjizi 300. 300 je to samo simbolično prema onim... Otac Agaton sa Hilandara je rekao da Srbiju neće spasiti političke stranke, u što smo se uverili, nego 300 pametnih i uticajnih Srba i celoga sveta. Znači, 300 kao simbolično. Kao simbol, naravno. To može za početak da bude i 30, i 33, i 133, uopšte nije važno. To ne mora uopšte da bude na jednom mestu, nego je važno da 300 pametnih i uticajnih Srba maršira ka istom cilju. Ako znamo cilj, naći ćemo put do realizacije tog cilja. To znači da Srbi u Sjedinim Američkim Državama treba da budu što bliže centrima moći odlučivanja. To je znači i u okviru CIA, u ovom home security. Hoćemo li, znači, ajmo svi u masone? Možemo i u masone, svuda treba da ulazimo. Nemojte da mislite, pazite, ljudi, kad ja govorim o tome treba ulaziti u tajna društva, ljudi me se prezrenjem gledaju i kažu imamo mi Srpsku pravoslavnu crkvu. Pa Srpskom pravoslavnom crkvom od ubistva Varnave vlada engleska obaveštena služba. Hoćete dokaz za to? 25. decembra svake godine Anglikanska crkva radi ritual u Srpskoj patrijaršiji. To je otprilike kao pravo paše na prvu bračnu noć. Ne zavaravajte se. Ne može duhovna organizacija da se bavi specijalnim ratom i geopolitičkim ciljevima. Oni nisu edukovani za to. To je pokušavao Nikolaj Velimirović i nešto je uradio. Ali malo je bilo Nikolaja Velimirovića. Od tada se nije pojavio neki novi. Ko su prijatelji i saveznici po svetu? Svi oni koji imaju zajednički interes sa nama. Ne postoje prijateljstva, nego postoje samo interesi. Prijateljstva su varijabilne. Danas mogu da vam budu prijatelji, sutra ne. Mi moramo da imamo svoje kosovske zavetnike oko Putina, ali i oko Obame. I oko Angele Merkel. Shvatite recimo koliko nas ima. Muž Angele Merkel je Srbin. Da, Srbin. Tačno je da je lužički Srbin, ali to su Srbi. Kao što postoje užički i lužički Srbi. Postoje Lužnica, inače hrastova šuma. To su šumadinci u stvari. Da li to znači, moram vam postaviti jedno vrlo, možda nezgodno pitanje, da li to znači da oni svi treba da budu pravoslavci? Ne znači. Pa rekao sam da 9 miliona imamo Srba, muslimanske veroispovesti u Turskoj, u evropskom delu Turske. Vrlo jak može da bude srpski lobi u Turskoj kao što je bio i za vreme Turske imperije. Vi se samo setite koliko je bilo velikih vezira Srba. Prema tome, ako probudimo taj duh kosovskih zavetnika u Srbima, on će znati kako da se ponašaju. I treba se povezivati ne po sistemu piramide gde postoje veliki vođe. Ne, to je pogrešno, zato što velikog vođu uvek neko može da zavrbuje. Ovo je mrežna organizacija koju ne može niko da zavrbuje, a svako zna cilj. Znači, mrežna organizacija u kojoj se napravi tajno društvo od trojice prave devetorica 27. 27 već deluje. Evo da dam primjer nekog malog mesta. U jednom malom mestu 27 ljudi mogu da se infiltriraju i u političku stranku koja je na vlasti i u opoziciji. Kako se napreduju u okviru političkih stranaka? Vrednoćom i laskanjem šefova. Ljudi su strašno sujetni. Veruju da su pametni, veruju da su lepi i da fenomenalno govore.
Samo ih treba hvaliti i potpomagati im ka uspehu. Ako oni napreduju, ti šefovi, oni će morati da vuku vas, mlađi i pametnije, za sobom. I tako ćete se infiltrirati i u poziciju i opoziciju. To su uradili iluminati, infiltrirajući se u masone. Tako su uradili jezuiti, infiltrirajući se i u pravoslavlje, i u protestantizam, i u razne druge religije. I dođeš do pape. Naravno. Prema tome, infiltracija, infiltracija, infiltracija i koračenje ka istom cilju, to je mantra naše pobede, to je mantra za stvaranje sjedinjenih srpskih država. Dejane, kako se infiltrirati u sadašnju vlast koja kaže da nema dovoljno kadrova, a opet, koliko vidimo, nikako da povuče sposobne kadrove koji nisu partijski opredeljeni, a kojih u Srbiji ima mnogo? A vrlo jednostavno treba delovati preko devojaka, preko mladića, preko homoseksualaca treba delovati, preko lepih devojaka. Treba ubacivati svoje agente od uticaja, svoje krtice u vlast. Ako su pametni ljudi, političari ih ne prihvataju. Merilo pameti političkih stranaka je glupost predsjednika stranke. Zapamtite. Merilo pameti političkih stranaka je glupost šefa stranke. Gde ste vidjeli u nekoj stranci pametnijeg od predsjednika? Evo, to vam je Demokratska stranka Srbije. Boris Tadić je bio vrh njihovog uma. Vidite kako su završili. Sada vam je Vučić, alfa i omega u toj stranci. Pamet njegova, dokaz je kuda idem. A vi znate. Dole. Još za kraj da vas pitam. Zar ima kraja? Za kraj ovog početka. Da vas pitam. Kako će neko ko je gledao ovu emisiju sutra da nađe kontakt za kosovske zavetnike? Pa priručnik Teorija zavere u izdanju Lagune nalazi se u svakoj knjizi. Otrov se pakuje u male boce. Komunistički manifest je promenio svet. Teorija zavere, priručnik za osvajanje vlasti u izdanju Lagune, može promeniti istoriju Srbije. Ali to morate vi sami da uradite. Organizovana manjina može da pobedi neorganizovanu većinu. To zapamtite. Da li to znači da treba da zovu Dejana Lučića? Ne. Dejan Lučić je ono što je bio Karl Marks. Ja sam samo ideolog. A vi treba da budete Lenin, Trotski i ostali. Vi treba da uzmete sudbinu Srbije u svoje ruke, to se od vas očekuje. Vi ste pametniji od mene i sposobniji od mene. Zato što ste pročitali moje knjige. Hvala, Dejane. Dođite nam opet.